Napravljeno s ljubavlju. Emisija puna dobrih ideja. Dobro večer, dragi slušatelji. Danas u ponešto drukčijoj emisiji Napravljeno s ljubavlju, jer možda doznamo kako bolje organizirati život i vrijeme da bismo imali više vremena i više prostora za stvari koje radimo s ljubavlju i do kojih nam je stalo. Naime, današnja naša gošća je profesionalna organizatorica Tamara Kajari. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, hvala na pozivu i pozdrav slušateljima. Možda za početak da čujemo što uopće znači profesionalna organizatorica. To je jedna vrlo korisna djelatnost u smislu da poučava o bitnom, nebitnom, pa kako u prostoru, tako i u vremenu sve više. Pa bi onda profesionalni organizatori, dakle ja i moje kolegice kojih sad već ima po Hrvatskoj, koji se time bavimo kao zaista poslom, dakle poslovnim uslugama, bili pojedinci ili tvrtke koje pružaju uslugu savjetovanja o tome kako organizirati svoj dom kao mjesto stanovanja u kojem najčešće imamo problem sa stvarima, ali kako i organizirati neka druga područja u životu. Je li teže onda organizirati vrijeme ili prostor? Vrijeme je najveći izazov danas svima i to nije čudno. Ja mislim da se ljudi zapravo, svatko od nas može s tim poistovjetiti. Vrijeme je početak i kraj cijele priče, jer ako vremena nema, onda naravno da ne možeš se posvetiti ni svom domu. Ono što je zapravo kritično i u našem, ne samo regija kao regija ili možda Europa, nego društvo, ne možeš se posvetiti obitelji. Ne? U slučaju žena kao nekakvog većeg dijela moje publike, to je još kritičnije, jer onda tu dolazi do nekakvih drugih psiholoških opterećenja i zapravo je sve isprepleteno, sve je povezano, ali najlakši, da tako kažem, način i ono u svakodnevnom životu što možda može ipak svatko od nas bez da profesionalac stupi na teren, napraviti za sebe i svoju obitelj, to je barem taj minimum prostora održavati, kako ja kažem, utočištem, a ne skladištem. Znači napraviti da to bude nešto udobno, pa da se onda lakše možda i baviš sa onim nevidljivim i malo neugodnijim. Izdali ste i zanimljive priručnike, zanimljive već po naslovima, dakle ne daj hrpi da te iscrpi i manje strke, više svrhe. Da. Prva knjiga, odnosno knjižica, zamišljena je odmah u startu kao mali praktični priručnik i doslovno smo išli urednica i ja na ideju, odnosno cilj da to bude nešto što možeš imati uvijek pri ruci i ono najvažnije kad pročitaš da imaš osnove šta sada, šta dalje. Da, pročitao sam, ali šta napraviti u prostoru, u vremenu ovog trenutka. Tako čovjek najčešće ne zna odakle krenuti kad je kaos oko njega. I da ne pretpostavljamo da će se svatko javiti meni ili mojim kolegicama ili bilo kome, jer prvo nekome to nije financijski, neko je dislociran, nekome su tako recimo faze života kod kojih ne znam dođe da je nekakva smrt u obitelji ili bolest, selidba, bilo što te može doslovno izbaciti iz cipela i gdje ti neke konkretne riječi u tom trenutku, a da je nekakav kao priručnik ili putokaz mogu dati točno za početak, naravno, recept kako dalje, već mogu puno značiti. Ne? Zato svako poglavlje u toj knjižici ima dio koji kaže što možete učiniti odmah, gdje je konkretno pobrojano kako se raščišćava, kako se dakle napraviti plan da to što si ti sad izvadila iz ormara i stavila 2-3 vrećice zaista i izađe iz kuće. Kud to ide, kome, zašto, kako i tako dalje. Koliko je stvar u ljudima? Znamo da postoje ljudi koji su zadovoljni s malo stvari oko sebe i postoje ljudi hrčci koji gomilaju stvari i nisam sigurna da uživaju u tome, ali jednostavno iz toga više ne mogu. Kako njima pomoći? Pa ovako, spektar je zapravo puno širi i bogatiji nego što se na prvu čini, dakle nije crno-bijelo, nisu samo dvije strane. U danas žargonu riječ hrčak za nekoga tko je sklon skupljanju stvari koristi se zapravo za većinu ljudi koji imaju puno, kupuju bez nekakvog naročitog budžeta ili discipline, svjesni su manje više da im je to nepotrebno, možda mogu si priuštiti pa se ne opterećuju, ali to je još uvijek u domeni koja ne prelazi onu kritičnu granicu psihologije kad to postaje dijagnoza. Međutim, ovako generalno, za ljude koji su jednostavno poneseni konzumerizmom ili se teško odriču nekih uspomena. Tako je.
mijenjamo, odnosno ovisno o tome koji je konkretan uzrok, ne, i koja vrsta stvari se gomila i na koji način, uvijek imamo vraćanje na temelje. Dakle, tipično recimo u praksi moja rečenica koju često čujem, pa ja ne znam od kud se to sad tu sve stvorilo, a govorimo o hrpi koja je recimo skupljena 10 godina. I onda kad krenemo malo dublje, zapravo vidiš da se može, samo se mora naći dovoljno vrijedan, baš i to ja mislim dobar termin, dovoljno vrijedan razlog. A ako je to, kako ja kažem, sve hrpe koje pogledate oko sebe u stanu su jednom bile vaš novac, nekome će to biti dovoljno. Da se potpuno ohladi, da tako kažem, i da u sljedećoj ma za ovo mogu imati idući tjedan masažu, za ovo mogu imati putovanje, za ovo mogu i tako dalje. Tako da zapravo globalno bi rekla zajedničko je svim tim slučajevima da je jako korisna promjena percepcije. Na nivou organizacije osobnih financija ne postoji veliki i mali trošak, nego potreban i nepotreban. Ne? Koliko god ti se ta kava čini samo €70 ili 2, je li ti to u tom času ili više puta dnevno, mjesečno i tako dalje potrebno? Ne? Uh-huh. Je li ona maksima nisam dovoljno bogat da kupujem jeftine stvari isto tu negdje na tragu? Pa je, na neki način je, s time da ti ne samo uzima novac, a morat ćeš kupiti vrlo vjerojatno uskoro ponovno jer će se raspast. Ako recimo govorimo o masovnoj proizvodnji. I onda tu isto slijedi gomilanje. Brze mode, takozvane, tako je. Tu je opet poseban izazov u obiteljima, kao što sam ja prošla sa svoje 2 kćeri, dakle tinejdžerska dob, džeparac, evidentno manja kupovna moć takve djece, osim ako roditelj je baš to dakle nije moj izbor, ali ima takvih situacija, pa kupuje sve. To što si ti kupio za, ne znam, nekad je to bilo 17,99, danas možda 4,99, ali imaš toga 50, opet šalje krivu neku poruku. Ne? Interesantno je u stvari gledati, ja sad više ne radim na terenu, nego isključivo kroz svoju premium grupu na nivou godišnjeg članstva, gdje sam onda ženama dostupna 0 do 24, ali iste su priče. Znači, kako se mijenja ta svijest? Pa zamislite vi, ja sam sad osvijestila kako meni ovo nije trebalo. A da ne kažem, to još je donekle rješivo i mi možemo sad malo s nekom dozom humora na to gledati, ali kad vidiš stvari tipa da je neko išao u kredit za neku haljinu jer je to neko vjenčanje, pa ne mogu ovo, pa ne mogu ovako, pa šta će ovaj reći, pa šta će onaj, dakle zaduživanje i za jednom u životu. Treba intervenirati dok nije otišlo predaleko i treba se držati formule RED. Da, RED, ja sam inače baš se volim igrati i sa slovima i uvijek mi ide glavni cilj mi je kad već i pišem da se to onda u formi knjige ili priručnika čita da bude pamtljivo. Dakle, R stoji za razvrstaj. Bez da vidiš situaciju po pitanju koliko čega, koje vrste imaš, ne možeš dalje. Tek kad si razvrstao ideš na E, dakle eliminacija. Podrazumijeva se eliminacija suvišnog, dakle nepotrebnog. Je li to najteži dio? To je najteži dio. To je najteži dio zato što odrediti objektivno što ti je suvišno podrazumijeva da znaš što je bitno, što je nebitno i zapravo da znaš nekakvu svoju priču unazad koju ja nužno ne znam kad te upoznam tek. Šta si do sad koristio ili koristila, odnosno nisi. Pa je to za odjeću tipa 1 do 2 nenošeno, možeš se s tim lagano pozdraviti, vrlo vjerojatno to više nećeš ni trebati. Osim naravno ako je bila trudnoća u pitanju pa se očekuje povrat. Ali ne znam, imamo priča 20 godina skupljam hrabrost da si priznam da neću više biti broj 36 konfekcijski da se mogu toga riješiti. Da. Tako da to traje i na kraju kad smo sveli broj na realan, objektivan, bez obzira o kojoj se vrsti stvari radi u kući, onda ide D. Dodjeljivanje pametnih mjesta. Znači ne možeš sa hrpom koja je neracionalna, ogromna za tvoje kvadraturu, za tvoje ormare, ne možeš osmisliti nikakav pametan, održivi organizacijski sustav. Ali kad svedeš na normalnu količinu, onda je nosivo u prvom redu, onda su korištene posude u kuhinji na normalnim, onda uglavnom bude mjesta za sve. Ta se formula RED može primijeniti na sve ove apsolutno na sektore sve. U kojima vi pomažete ljudima. Na sve, na vrijeme. Selektiraj kakve su ti, sagledaj svoj tjedan, svoj dan, ne? Koliko vremena u danu provodiš na neproduktivne, nepotrebne zadatke, koliko si na usluzi ljudima koji su vrlo možda dobro strukturirani pa ti uletavaju. Možeš mi samo ovo, možeš mi samo ono, pa si ti svoje neke zadatke stavljaš od traga, pa onda vrijeme za ženu samu, za obitelj, za slobodno vrijeme, za neke trenutke koji se smatraju nažalost luksuzom tipa masaža. U krajnjoj liniji pola sata ne radim ništa, gledam kroz prozor, odmaram. Imamo koncepciju žene ako mi ostane vremena.
taj ako najčešće bude nikad, ne? I onda to jedno vodi drugo i eliminiraš neke stvari. Samo što je kod organizacije vremena najnezgodnija stvar što ta eliminacija podrazumijeva postavljanje granica. Moraš znati kome reći ne, kada reći ne, kako reći ne bojati se svojih, zauzeti se za sebe de facto. Ne? Kako to utječe na mentalno zdravlje, na našu psihu? To je temelj. To je temelj mentalnog zdravlja i ja sigurno sada sa evo svojih 50, skoro 2, ne razmišljam jednako kako sam razmišljala sa 32. Puno ovisi o odgoju, puno ovisi sigurno i o mentalitetu. Međutim, jako puno ovisi o onome na što ljudi možda najmanje obraćaju pažnju, a to su ljudi s kojima si okružen svaki dan. I to pogotovo u slobodno svoje strukturirano vrijeme, kako provodiš svoje vrijeme i s kim se družiš i u kojim sadržajima u tom vremenu ti zapravo si mentalno angažiran, čini otprilike svu razliku u tvom životu. Ne? Ti na kraju dana, u stvari, kad sve pogasiš i ideš spavati, znači nema 5 varijanti, ili si zadovoljan ili nisi zadovoljan. Dakle, ne smijemo se svesti na ovo što ste rekli ako ostane vremena, nego to vrijeme mora biti stvoreno, rezervirano. Da. To zvuči malo nemoguće i danas kako živimo brzo, to je stvarno teško. Dakle, to ne mora biti sat vremena dnevno. Ne? 15 minuta svako jutro, ali moraš se biti spreman ustati tih 15 minuta svako jutro, sam sa sobom, to znači ne na mobitelu, ne na e-mailu, prije nego što ako si, ne znam, mladi roditelj, krene dizanje, vrtić, jaslice i tako dalje, može značiti jako puno ako je to redovito, jer to je doslovno punjenje baterija. Na kraju dana već kad si i umoran i najčešće završi vegetiranje pred televizijom ili obitelj je u dnevnom boravku, svi su zajedno, ali svako gleda u svoj monitor. Da. Ne? Koliko pomaže nekako stavljanje na papir nekog koncepta ili vođenje dnevnika, da znamo na čemu smo? Da. Meni osobno vođenje dnevnika nije bilo nešto u čemu sam uživala na taj način. Ja sam više za čitanje knjiga, nekog sadržaja koji me ispunjava, hrani, u nekom trenutku educira i tako dalje, ali zapisivanje kao način, svakodnevni način života, odnosno alat čuvanja mog vremena, znači kad strukturiram sve obaveze prema drugima i prema svom poslu, pa onda ono ostalo, je jedini mogući način, dakle ne mora biti na papiru, može biti digitalno, ne? Ali da vizualno imaš pred sobom tu neku tablicu, te neke kolone i ono najvažnije što svi preskoče i kad počnu pisati, pa ona prva kolona koja kaže koliko sati. Ne, jer ako nemaš tu svijest koliko ti vremena otprilike treba za nešto, kako ćeš ti sebi strukturirati dan i onda ako mi ostane vremena, to sigurno će mi to biti negdje oko 8, pola 9, dođe ponoć, pa kako? Kad je to prije. Na papiru, to se jako dobro vidi. Da, spomenuli smo priručnik Ne daj hrpi da te iscrpi. Tu je još jedan priručnik koji se zove Manje strke, više svrhe, gdje idete malo dublje još u Idem malo dublje. Urednice, ja smo razmišljale, dakle, tako nekoliko godina prvog priručnika i mog više iskustva rada u praksi sa ženama i njihovim obiteljima. Htjela sam nekako naglasiti, a opet kroz vrlo jednostavan tekst, čitljiv svima, naravno i muškarcima, da je i ta formula red i zapisivanje kao nekakva navika, a onda cijeli Znači post-it papirići imaju svrhu ili... Imaju svrhu ako se njih vrlo brzo, najkasnije u istom danu, to pređe u neki raspored, plan, ako se zatrpamo papirićima, opet niš. Papirići po ekranu, na čelu ili na frižideru nisu održivi sustav, ne? Ali da bude jednostavno čitljivo, međutim da bude prvo malo potkrepljeno podacima iz nekih studija, anketa, istraživanja i tako dalje, pa onda smo tu malo načeli financijsku pismenost, jer potrošačko ponašanje nije samo vezano za stvari i gomilanje stvari u prostoru, nego ima velike reperkusije i najčešće negativne na kućni budžet. Pa onda smo tu ubacili i djecu, dakle u međuljudske odnose, kako roditelj nastupa i kako odgojno djeluje, ne samo svojim primjerom, nego i onime što zapravo kupuje svoje djeci pod vlastitim uvjerenjem da im treba. Pa onda dodajmo na to ono što je svaka mama čula kad dođe dijete iz škole, pa kaže svi imaju, samo ja nemam. Ne? Pa to su nekad bili iznosi. Nemojte pasti na te fore. Tako je. Ali teško je, u svakom slučaju teško i izazovno i sad ako ti nemaš neku strukturu i ako ti nemaš neke principe, neke kriterije, neke granice, kako ćeš to prenijeti na dijete, a ja mislim da je svakom roditelju, ako govorimo o organizaciji nekakvog mladog čovjeka i njegovih životno korisnih navika, da je svakom roditelju cilj da mu dijete izraste u jednu osobu koja neće biti rob nekakvih
pogrešnih, recimo samo potrošačke navike da spomenem, pa da će onda imati financijskih problema. Da se malo vratimo još na prostor. Za kraj, je li teže organizirati ormar ili kuhinju? Pa naravno da je svako domaćinstvo, koliko slično živimo, opet različito. Ne? Neki ljudi toliko su puno odsutni od kuće da su te kuhinje minimalističke i s razlogom. Pa onda recimo tu ni nema puno nekakvih nagomilanih stvari ili nemaju strast kupovanja šalica ili ovako nečega, ali zato torbe, odjeća, sportska oprema, to sam puno puta vidjela, pogotovo žene koje tek startaju pa misle da, a opet hoćeš se motivirati, prvo ide kupiti svu moguću opremu prvo ću se opremiti, i da bude u lijepim bojama, pa toga bude previše, pa za 2 mjeseca kad splasne entuzijazam to je ostalo, ne? Ali onda kreće i grižnja savjesti, tako da odjeća i papiri i igračke su i dalje 3 najzastupljenije kategorije u prostoru. Kuhinja je tu negdje, sad ovisi kažem koliko, ali manje nego ove 3 kategorije. Mislim da je jako loš onaj feeling kad znaš da nešto imaš, siguran si, ali ne možeš to naći. Baš ti sad treba, a sačuvao si baš za tu priliku kad će ti jednom zatrebati. To je ovako nekima čudno, ali moram ja imati neku profesionalnu deformaciju. Ako ne možeš kao ja pronaći, znači ja krenem u 2 u noći, žmirečki, u ormar, u registrator sa tim nekakvim košuljicama, znam točno što mi je tamo. Nažalost, u nemilim okolnostima poput potresa, ne znam čega. Ako ne možeš u još kraćem roku od toga pronaći svoje najbitnije stvari, imaš problem. Da svaka stvar ima svoje mjesto i da ti za ta mjesta znaš, to je nekakav temelj funkcioniranja u prostoru. Ne? Opet se može reflektirati i na vrijeme i na novac. Dakle, ljudi zagube putovnice. Pa te to i košta, i vremena i novca. Znači, to bi se sve moglo izbjeći puno lakše, ali ako je stvari, kao što sam već rekla, toliko mnogo u odnosu na prostor, treba reducirati i onda one koje su, dakle, onda im se lakše dodjeljuje pametno mjesto. Držimo se formule red. I naravno tu su organizatori kojima se možemo obratiti, kojima je to posao i kojima zavidimo na toj vještini. A jedna od njih je i Tamara Kajari, profesionalna organizatorica koja je danas bila naša gošća u emisiji Napravljeno s ljubavlju. Hvala vam lijepa. Hvala i vama.